Koyda nişlep yergenin siledi mi? Yok şul silemedi. Özüm sıraşmadım. Böyle. Biraz tanışlansın dedim. Mena kalsa nedendir korkkan bağayım. Bugün mektepke jibermey turuk. Tanışlansın, yuklasın. Bir joy çıkış, sıraşırım nerede? Ne yarar? Ben gittim. Eydesiniz zaten. Oturlar. Nerse kichkina qizlarga kishigiz yetamining? Qo'rqdingmi? Hayda biz seni sotib qo'yamiz. Qayda turasың, yiroqmi? Yiroq. Haydalaysan mashina tutamiz da o'tirtib jiberamiz. Uyandın mı kızım? Eydedim. Yun, okutuşuna şıltırattım. Bugün keyfi yok, kele almay dedim. Әне, нинди яхшысың. Кеше хәлен аңлый торган әне. Әне, кичәге өчен зинһар гафу итегез инде мине. Бер генә бала эгоист була диләр. Дөрес икән. Мин сезне кичә борчуга салып бер дә әйбәт эшләмәдем. Ey kızım, sen özün bizne gafu ettin diye mi? Biz senin bilen retlep silyaşı da bilmedik. İyi kızım. Ya yara, eyde seni aşatam da Gülcihan apalarına varıp kaytam. Gülcihan apana uğrup gitkenin de. Нәрсә булган? Salkın tegen, ulenler iltip kaytam. Ярар әни. Сәлам әйт, тизрәк тазарсың. Sen barabır dersini hazırla. Okurga barmadım deyip dik yatma ya mı kızım? Шулай булганы бармы? Ничек? Син кешене беренче тапкыр күрәсең, ә үзең күптәннән беләсең кебек шикелле. Ничек инде үзе беренче тапкыр, үзе күптәннән. Моңарчы үзең бер кайчан да бер кайда да күрмәсәң дә, ул сиңа бик якын кебек. Нәрсә сөйлисең соң син? Мин сине аңламыйм. Эх, сине. Ай. Кешегә кызны каян эзләп табарга икән? Имәндә икән шикле. Нәрсәгә гашык булдың? Ки, валлаһи дигән. Ә син ничек уйлыйсың? Беренче күрүдә үк гашык булып буламы? Була. Ләкин кичәге кызга түгел. Нигә? Кит инде. Андый кызлар буа-буарлык. Үзе кичкенә, үзе Буйдамы ни иш, Наил? Син аның күзләрен күрдеңме? Күзләре ут бит аның ялкын. Бер карауда ук этеп ала. Ул караңгыда. Җитмәсә сугышканда. Күзләренә карап тордым дим янда. Менә мин күрдем. Һәм шул күзләрне һич кенәдән оныта алмыйм. Кит инде. Ниндидер урам чатындагы шик кешеләр компаниясындагы кыз. Ул бит алар белән түгел иде. Каян беләсең соң син, ә? Бәлки алар аны бүлешә алмаганнардыр, шуннан бәйләнешеп киткәннәрдер. Юк, ул андый түгел. Каян беләсең соң син? Син бит аның белән сөйләшергә дә өлгермәдең. Өлгермәдем. Ләкин күңелем белән сизем. Ул андый түгел. Я, нәрсәдән башлыйсың? Нәрсәне? Төн кызын эзләүне. Жүләрсең, Фәрит. Гашыклар шундый жүләр буладыр инде алар.
Selam. Selam Zul. Sen işe bugün mektebe gitmedin. Ağrısın valla. Hayır, negadir keyfim yok. Emin misin? Yok. Kişe son kalkınga ırıştılar mı? Oldu indi. Benim elimden delekti. Hayda kır, us. Seriye, kişi benim bilen nerse olup bitkenini bilse. Senin bilen gül elime sana bulup duraydı. Koyşan, diskotekadan mı? Eyyem. Nek, biz birge koyduk iş. Yok, bu anlansın hele. Seriye, men ölüp aşık buldum bu ay. Koyşan ilgirdin. Kişi, tünle. Tünle? Koya, nişlep girdin tünle bilen? Şen yigitler var iken hele ol Seriye. Tünle? Şin yigitler? Ekiyet sileme. Koyan kilip çıkkan diyorlar. Meni bir şiber yigit o'zining turmushini qo'rqinish ostida qo'yib, banditlar qo'lidan qutqardi. Durusragi, ular ikkovdi. Tek onasining yuzi esda qolmadi. Şin yigitler, banditlar. Oğlamım, Zülfiye. Sen tüşün ne silisi misin? Nindi tush? Ön bu. Tush kubuk ön. Senin bir koşanda kişişe bulmaz indi. Nishlimsin endi? O'zim da gul shu so'rovni berem. Zulfiya, nega sening kishisha tugildim? Yok, to'xtali. Sen shundoqmi? Narsa shunlabmi? Superman yigit turunda. Shunlab bo'lmayshi endi. İsmi nishik? Kimning? Tungi qahramonning. Bilmayman. Qayda tura? Onasini da bilmayman. Dili g'oshiq. Hozir nishlisin? Xiyoli. Majnunni qaydan tobarga jinasin? Leyla. Majnun bilan Leyla. Ular bir-birine g'oshiq bo'lib muhabbatdan tilirkanlar. Nindi buyuk muhabbat. Sen de tilirmasan yarar edi. Seriye, menim onu ko'rasim kela. Nik sholtirab? Men uning telefonini bilmayman. Lekin neshikkina bo'lsa da, onu topirga kerak. Eye, shahar tugul, 3 uramli avul bit bu. Bik tez tabashaq biz endi biz onu. Ishlarga so'ng endi. Birinchidan, sen qiz kishi, yigit izlab, qizlarga kelishmay. Sen menga tugul, meni onga anlatib qara. Ya Aydam, yana boshdan boshla. Nishi bo'ldi bu hali? Izlashasizmi? Bo'lashaq tekshirishi ishga tutina. Bu mening birinchi praktik ishim bo'lashaq. Shu ishni osha olsam, universitetning yurfagina menga yo'l ochiq degan so'z. Boshladik. Ayda. Ishni sport zallaridan boshlarga kerak. Chunki ular biz sportchilar, bizga o'ramda sug'ishib yurga yaramay dedilar. Yolg'ishmasam, ular kurashchilar edi. Shulay bo'lgach, bizga ularni tobu yengilroq bo'lashaq. Eng boshda sport zallarini barlab chiqarga kerak bo'lar. Sen narsa? Aqlingdami? Hozir bizning Qozon o'zi bir zo'r sport saroyina aylandi. Bor, topib qara, millionlagan kishi orasidan. Bunday pessimist bo'lsang, sendan tekshirishi chiqmayashaq. Olmayashaqlar seni yurfaqqa. Olmaslar. Eti ko'p tenslashib qo'ygan edi oni. Shulay desangina endi. Qo'yan tobirg'asini, qo'yan. Diskoteklardan, tungi klublardan izlarga kerak. Sportchilar tungi klublarga yururmikan? Ishlab yurmasin. Ularda kishi ish. Ular yursa-da, bizni kim jibarsin anda? Onisi shulay. Tak, bugungi kunlar bitti. Qaytargan mumkin yigitlar. Sabirjanov bundagi yursa.
Sen gövden bunda bugün kımılın keşildi. Nerse buldu sana? Haydi, koysan yer. Нәк біз қайтып барғанда біздің yol üstünde шырап тұрулары. Ярый әлі шырадылар деген. Бізді шырамаған болсақ, ақыры не білем бітер еді. Қарал Найын, сен мен болмасам алар янынан тыныш қына дөп бите алар едің? Білмейм, мен ол турада ойламадым. Ярыйда тіге егітлер есірік болып шықты, аяқларында күшке басып тұралар еді. Бізге аларына егіп салу бір неді тұрмады. Әгер де күшілерек егітлер болып жетмесе қолдарында пышақлары да болса нешілер едік. Нендейдір белгісіз қыз арқасында мен өз ғұмырымда қорқыныш астына қойырға тиіш ме? Yok Фәрит, әгер де яратып жүрген қызың болса бір хәл. Ай, қатын қызларын бізді ергегітлер соқламаса, яқламаса, кім яқларға тиішсің? Сен бегірек зор мәселелер көтере башлады. Тереңге кетесің. Нешік кіне болмасын, зіліп табарға керек ол қызны. Тек қоян зілерге. Сың телефонын сұрап аласың қалған. Өзің бетаңға шырашырбыз әлі дедің. Андай шақта башқа келемін. Ақша қызны қайтарымын деген болды. Неше қайтармақшы болдым екен соңын? Хотя юнлі қыз болса ол өзі бізден телефонларыбызын алырға тиіш еді. Әлі әти-әнилері бізге рахмет оқып, көштен әшілер де берге тиішлер еді. Қызларын құтқарып қалған үшін. Алай дейсен юнлі ғайла болса, алар қызларын бір өзін түнгі ұрамда ерітмәсілер де еді. Бәлки аның әти-әнилері ішкішілердір. Бәлки оларға төзе алмыша үйлерінен шыққандыр да кеткендір. Әлі нәрселер ойлап шығарасың, Найын. Біздің түп мақсатымыз ол қызны ізлеп табу, һәм барсында біліш шу. Әдетте андай қызлар түнгі клубқа ерітірға болар. Біздің түнгі клубқа ерірге тілегі бізде, уақытыбыз да жоқ. Шулай бит, Фәрит? Шулай. Ләкин ол қызға түнгі клубқа ерге ертерек бұға әлі. Түнгі ұрамда ерге ерте түгілі. Мен сені сүйерге әзірмін, қиялда табылған өз ярым. Бұл жерге матурлық шәшерге, сүйіліп ешерге туғанмын. Сүйіліп һәм сүйіп ешерге, табып өз теңімні ярымны. Kızım, sen şınlap da örtmüyorsundur büyük. Yok anne. Gülşühan apa nihalanda?
Biraz aybetlengen, temperatурасы düşken. Selamlarımı жеткирдим. Сиңа да көп итеп сәлам әйттеләр. Рәхмәт. Шулай да ни булды, кызым? Бер нәрсә дә булмады. Мин күреп торам бит. Әни, сорама инде. Былай да җылыйсың килә. Нәрсәдән? Белмим. Күңелең тула, эшең пыша, шулаймы? Әйе. Аңлата алмыйсың. Әллә гашык булдыңмы, кызым? Нәрсә? Бер егет минем кызымның башын әйләндергән. Каян белдең? Мин дә бит тугачуга ни булмадым. Минем дә синең кебек яшь, чибәр, матур чагым бар иде. Мин беләм аны. Кем ул? Әллә тагын Пушкинмы? Бәлки бу юлы Лермонтовтыр? Юк. Шулай булуга да карамастан, ул бик әйбәт кеше булырга тиеш. Тик Нәрсә тик? Яхшы булуына шигең бармы әллә? юк. Шулай булгач, Тик мин аның кем икәнен дә, каян икәнен дә белмим. Хәтта миңа аның исеме дә билгесез. кызык икән. Әни, мин сиңа кичә минем белән нәрсә булганын сөйләмәдем бит. Нәрсә булды, кызым? Сөйләмәдең шул? Сез мине орышырсыз дип сөйләргә курыктым. Кызым, бер кайчан да бер нәрсәне дә әтиәнеңнән яшермә. Без сиңа бары тик яхшылык кына телибез. Сиңа һәр вакыт ярдәм итәчәкбез. Без булышмый, кем булышсын сиңа? Ярар, әнием. Тик син тынычлан. Минем белән бер нинди куркыныч нәрсә дә булмады. Мин кичә йөгереп чыгып киткәннән соң Казан буйлап йөрдем. Һәм миңа исерек егетләр бәйләнде. Нишләттеләр алар сине, кызым? Тынычланмасаң мин сөйләмим. Сөйлә, кызым, сөйлә. Алар миңа тиергә өлгермәделәр. Мине башка егетләр коткарды. Эй, Аллам, рәхмәт яусын инде ул егетләргә. Кызым, башка чыгып китәсе булмай инде, яме? Аңладыңмы мине, кызым? Аңладым, әнием, аңладым. Шуннан Бетте. Тукта, син бит миңа нәрсәдер сөйли башлаган идең. Шул егетләргә рәхмәт тә әйтмәдем. Исемнәрен дә сорамадым, телефоннарын да белмим. Очрарлар әле, кызым. Казан бит ул зур авыл шикелле. Гомергә очратмам дигән кешеләр каршыңа килә дә чыга. Әни, күрәсем килә бит минем ул егетне. Dinleriz ama onun bir gaybı da yok. Ama koşkan korak tutağız, koşkan korak tutağız. Bu sizin sumku mu? Minike. Çınlap abi. Çınlap oğlum, çınlap. Rahmet oğlum. Xuday Teala isenliğini versin. Et yeniğine. Şunday bana üstürgenler. Sumku bitanın kolundaydı. Bu sesin koraktan aldı deyip eytip turan bekleysizge. Siz sumku algan yigitni bilesiz mi? Koyan bileyim. Bilmem yaxşıрақ da. Ondaylar bilan kabirin yakın bulmasın. Benim işi ılı kişiге
Nişek bulup biterir iken. Siz bilasizmi? Yo'q, Bilmem bilmayman. yaxshiroq da. Ondilar bilan qabrning yaqin. Yizni sizga qoldirmadingizmi? Men Nima ishi? oldindan tugul ortimdan chopdim. Siz apa yizni sizga qoldirmadingizmi? Qoldirmadim da. Aytysizmi? Silab bilen. Tilibsiz. Tilab bilsangiz silab bilen. G'afiydik sanda mening avtobus, men ketirga kerak, o'shig'am. Kesin endi koordinatlarni ol. Rahmet olun. Rahmet olun. İsen soyun. Hıvay Teala isenliğini versin. Zeynep. Eyde, Qozon bilan tanıştır meni. Eyde, qo'y boryapsan. Joning qo'yatili shunda bor. Aha. Muzeyga borsak qana. İki ishsiz muzeyda yuraydi. Qarang. İpodromda bo'lganing bormi? İpodrom yo'q. Yo'q. Eyde birer kunni shunda borib kelik. O'g'limni ko'rsatirman. O'zimgina borsam, ya erin tekshirishga kelgan deb o'ylarlar. İkov borsak da shulay o'ylayashaqlar olsun. Yo'q endi Eyde, biz ko'rinamiz. Aha. Ko'rinmay turgan boshliqlar kiyarmiz. Ник, onda bizgina tugul ish, boshqalar da yuring. Yo'ri, boribmiz, yo'ri. Ko'ngling bo'lsin. Qaraylasu, o'g'limni aytam. Otasi shekilli ot bilan jinlangan ekan-mi? Onun shug'ullanmagan narsasi yo'q. U bizning tirish malay. Qarab qayt, o'shatsang balki qizlaring bilan tanishtiribmiz. Xayr, mening o'g'lim o'shatmaslik tugul. Oy, mening qizlarim da tushib qolganlardan tugul, jonim. Yarar endi. Balki qudoqlar bo'lib qo'yarmiz.